Znate, ima, tako mi je teško kad u ratu izgubi nekog, zato svi Bosanci u Hrvatskoj jako naporni za ovu policiju, vojsku, doktore, sam da ga vozimo u Bosnu, da nama se izduči. Stvar je u tom da rat rađa puno luđaka, znate, u svakom ratu ima puno ljudi koji su ono fungo, se njihovi PTSP osvetnički osjećaj gdje neće pravde, gdje ništa ne da mira, slično im naganjaju da večno progoni muki, vojsku i vladu sa svim molbama u bosanskoj pravdi, što se svedoci ne presele u Bosnu. Nego možete znati da svi oni što glume bosansko-haško istražiteljstvo i oni što imaju A table, oni su vam svi neki veterani iz Bosne i Hercegovine, znači možda svaki PTSP luđak upao u to bosansko-haško istražiteljstvo i oni što voze kombi crni sa lažnim A tablama i A table na autnima. Nego morate znati da PTSP je opasan poremećaj, da se mora liječiti jer oni su svi skupa nego možete Bosance kad im dokažete tek postoje mašina ludila kako vlade u bosanskom veteranskom društvu slobodno vezati u ludo, ostaviti ih u ludo 10-20 godina i nek tam sjedi.